Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Бо инояти Аллоҳи якто, бо арзи шукр ва камоли майл Ҳишоми Абдуманон бо шумо ҳастам. Барномаи хабари Паёмнизро тақдиматон мекунам. Ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. Таърихнигор Луқмон Бойматов пешниҳод кард, ки ҳар сол рӯзи 21 август ҳамчун рӯзи миллии тоҷикон таҷлил шавад. Вазорати молияи Тоҷикистон хабар дод, ки хароҷоти давлатиро кам мекунад. Сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои иқтисодии Тоҷикистон коҳиш меёбад. Навальнийро нагузоштанд, ки барои табобат ба Олмон равад. Луқмон Бойматов таърихнигори тоҷик пешниҳод кард, ки ҳамасола рӯзи 21 август ҳамчун рӯзи миллии тоҷикон таҷлил шавад. Луқмон Бойматов мегӯяд, ҳар қавму миллате рӯзи миллии худро доранд, ки ба сарнавиштсозтарин рӯйдоди таърихи он асос меёбад. Барои намуна ин таърихнигори тоҷик чанд кишварҳоро мисол овардааст. Шведҳо 6 июнро ҳамчун рӯзи миллии худ ҷашн мегиранд, чун бунёдгузори ин кишвар Густав Вес 6 июли соли 1523 подшоҳи ин сарзамин интихоб шудааст. ҷопонҳо 11 февралро рӯзи миллии бунёди Кенкоку меноманд. Дар ин рӯз дар соли 660 нахустин императори ҷопон Ҷиму ба тахт нишастааст. Мардуми Канада 1 июл ба хиёбонҳо мерезанд то рӯзи Канадаро таҷлил намоянд. 14 май барои гурҷиҳо рӯзи миллист ва ба давраи ҳукмронии Малика Тамара рабт мегирад. таърихнигор Луқмон Бойматов пешниҳод мекунад, ки 21 август рӯзи тахтнишинии абармарди таърих Амир Исмоили Сомониро ба унвони рӯзи миллӣ пазируфта ва ҳамасола барои миллат ва ба якдигар шодбош гӯем. Луқмон Бойматов аз таърихи Исмоили Сомонӣ ва фаъолияти ин абармарди таърихӣ ёдовар шуда гуфтааст: агар мехоҳем қавӣ ва бақоя дар ҳастии ин рӯзгори беадолат бошем, аз тафриқаву ҷудоиҳо бипарҳезем. бояд дунболи пайдо кардани авомил ва аносири нирӯманди ваҳдатсоз ва тақвияти ҳуввияти миллӣ дар саросари ҷаҳон бошем. ба хотири имрӯзу ояндаи миллат ба ваҳдат ва якпорчагии воқеӣ рӯй биёварем. Луқмон Бойматов таъкид мекунад, ки таърихи ҷулуси Амир Исмоили Сомонӣ рамзи истиқомати иродаи абармарди рӯзгор, шукӯҳ, пойдорӣ ва ҷасорати падари давлати миллӣ аст, ки решаи устувор дар батни таърихи пурифтихор дорад. рӯзи миллӣ эълон кардани он сабаби дигаргуниҳо ва нававориҳо дар рӯҳия ва зиндагии миллати тоҷик барои имрӯзиёни ояндагонаш хоҳад шуд. чаро ки ин воқеа дорои ҳикмати амиқи пирӯзиҳост, ки ба ҳамбастагӣ ва ифтихор фаро хоҳад хонд. бо созмон додани ҷунбуши худҷӯши фарҳангӣ ва мардумӣ дар ҷомеа битвонем хешро ба унвони ворисони ҳақиқии мероси бузурги тамаддунсоз пеши ҷаҳониён муаррифӣ намоем. Вазорати молияи Тоҷикистон хабар дод, ки хароҷоти давлатиро коҳиш медиҳад. ҳаҷми умумии буҷети давлатии Тоҷикистон дар моҳҳои январ-июли соли равон 11 миллиарду 880 миллиону 700 ҳазор сомонӣ 95.1% нақшаи таҳриршударо ташкил дод. норасоии буҷети давлатӣ дар вазорати молия пеш аз ҳама бо кам шудани ҳаҷми воридоти андозҳои асосӣ, андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида ва аксизҳо вобаста аст. 75% даромади умумии буҷети давлатии Тоҷикистонро даромад аз андоз ташкил медиҳад. вазорати молия вобаста ба ин мехоҳад баъзе хароҷотро аз ҷумла ба хариди мошинҳо, таҷҳизот, сӯзишворӣ, таъмири асосӣ, сохтмони иншооти гуногун ва ғайра коҳиш диҳад. бино ба маълумоти додаи вазорати молия дар 6 моҳи соли ҷорӣ танҳо бо коҳиш додани хароҷоти сохтмон 789 миллион сомонӣ сарфа шудааст. гуфтанист, ки дар оғози паҳншавии пандемияи коронавирус коршиносони умури иқтисодӣ ба ҳукумати Тоҷикистон тавсия дода буданд, ки аз масрафу хароҷот ба таҷлили ҷашнҳои бошукӯҳ, сохтмони иншоотҳои аҳамияташон дуюму сеюм дараҷа даст кашида, ин маблағҳоро дар пешгирии буҳрони коронавирусӣ сарф кунанд. аммо ҳукумати Тоҷикистон ин пешниҳоди коршиносонро сарфи назар карда, маблағҳои ҳангуфти буҷаро барои таҷлили ҷашни Наврӯз ва сохтмони чандин иншоотҳои аҳамияташон начандон муҳим сарф кард. аз моҳи январ то июли соли 2020 дар Тоҷикистон аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ 5.6 миллиард сомонӣ муодили 545 миллиону 700 ҳазор доллар сармоя истифода шудааст.
طبق معلومات агентии آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 5.9% کمتر است. طبق معلومات агентии آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 5.9% کم است. طبق معلومات وزارت 59% به انشاءات صنعتی بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون سومانی، انشاءات غیر استحصالی 41% یا 2 میلیارد و 300 میلیون سومانی سرمایه گذاری شده است. برای ساختمان انشاءات انرژتیکی زیاده از 2 میلیارد و 300 میلیون سومانی معادل 225 میلیون و 300 هزار دلار سرمایه گذاری کرده شده است که نسبت به دوره سال 2019 7.1% کمتر است. مقامات تاجیکستان به بخش‌های علاقه و نقلیات 392 میلیون سومانی سرمایه گذاری کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 23.1% کمتر است. حکومت تاجیکستان در دورنمای میانه مهلت در نقشه دارد که حجم جلب سرمایه خارجی را به طور نظررس افزون کند. در دورنمای از جانب حکومت تصدیق شده برای سالهای 2021-2023 قید می شود که سال روان حکومت از جلب 682 میلیون دلار، سال 2021 774 میلیون دلار، سال 2022 924 میلیون دلار و سال 2023 1 میلیارد و 69 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی انتظاری دارد. موافق معلومات کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری، سال 2019 حجم سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان 607.1 میلیون دلار را تشکیل داد که 345.9 میلیون دلارش سرمایه گذاری های مستقیم و 261.2 میلیون دلار باقی مانده دیگر سرمایه گذاری ها می باشند. سرمایه گذاری های مستقیم اساساً به ساحه های استخراج کندنی های فایده‌ناک 67% از حجم عمومی آن روانه شدند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صنعت کارکرد، نقلیات و علاقه، ساختمان، بخش سیاحی، فعالیت مالیوی و دیگر خدمت‌رسانی های تجارتی صورت گرفت. در همین حال نزدیک 76% از حجم سرمایه گذاری های مستقیم در سال گذشته از چین جلب شد که مبلغ عمومی آن 262.3 میلیون دلار را تشکیل می دهد. این مبلغ بر رشد ساحه های چون اکتشاف و استخراج گئولوژی، ساختمان، خدمت‌رسانی های مالیوی، نقلیات و علاقه روانه شد. همچنین بهر رشد اقتصاد تاجیکستان، سرمایه گذاران از روسیه، خدمت‌رسانی های مالیوی، ساختمان و علاقه، بریتانیا کبیر، اکتشاف و استخراج گئولوژی، خدمت‌رسانی های مالیوی، ترکیه، صنعت کارکرد، ساختمان و خدمت‌رسانی های مالیوی و دیگر کشورها نیز سهم گذاشتند. سردار زیرشعبه ریاست اپراتیوی جستجوی агентии назорати маводи нашъаовари назди раис ҷумҳури тоҷикистон подполковник сайфиддин бародзода бо ҷурми қаллобӣ аз ҷониби кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон боздошт шудааст. бино ба маълумоти маркази робитаҳои ҷамъияти кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурӣ, ӯ барои он дастгир шудааст ки ҳангоми иҷрои вазифаи хизматиаш даст ба содир намудани ҷинояти қаллобӣ зада бо ин восита маблағи махсусан калонро тасарруф кардааст. гуфта мешавад, аз рӯи ин далел нисбат ба боздоштшуда подполковник бародзода мутобиқи моддаи 247 қисми 4 банди б кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷурми қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. манбаи хабар аз дигар ҷузъиёти ҳодисаи мазкур маълумот надодааст. кишвари олмон субҳи 21 август як ҳавопаймои тиббиро ки махсуси интиқоли беморони мадҳуш аст барои овардани мухолифи сарсахти ҳукумати русия алексей навалний ва идомаи табобаташ дар бемористони чаритеи берлин ба шаҳри омск фиристод. вале бо вуҷуди расидани ҳавопаймо табибони омск ба интиқоли навалний иҷозат надоданд. сартабиби бемористони омск александр мураховский гуфт, табибони бемористонҳои бурденко ва пирогов از طبیبان بیمارستان آلمان کمی ندارند. این در حالی است که یک روز قبل دیمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه اطمینان خاطر داده بود که اگر به کرمل یا وزارت تندرستی جهت انتقال نوالنی به یگان بیمارستان خارجی مراجعت شود، این درخواست به صورت فوری بررسی خواهد شد. طرفداران نوالنی میگویند در بدن او آثار زهر پیدا کرده اند و طبیبان میخواهند وقت را طول بدهند تا که این جنایت را روی پوش کنند. هواپیمای تامسک مسکو صبح 20 август به دلیل بد شدن احوال سلامتی مسافرش الکسی نوالنی به طور اضطراری در فرودگاه آمسک نشست. نوالنی را از فرودگاه راست به بیمارستان بردند و او در آنجا به حالت مدهوشی افتاد.
راهبران آلمان و فرانسه انگلا مرکل و ایمانوئل ماکرون روز 20 آگوست اظهار داشتند که آماده اند به ناولنی امکان تبابت و پناهگاه دهند. اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تماشاچیان ارجمند به شبکه یوتیوبی ما و کانال تلگرامی ما ابونه شده از مهمترین مسئله های داغ روز و خبر و رویدادها با خبر شوید. تا هفته دیگر، خداحافظ. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.